naindo mwanchu murigereria karokoro kwegena kwane unanogenderete kwegokia kubwatia mirobirio nsi getoseni kia Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusi cyaragire Chinsa Isato karongo kwarigania SMS Amayia iriyo kumanya bunanara yana kwariganire asenchera ere yubekiranu asensemo ya Facebook tonyorwetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asumutandao Twitter nabwo twitwetra @Ndizi TV News iriyo togendere gusanga nabo igo kwemanya manke Petronira Mukeira nero kwene kya chipicha niriogi cha wikeire na ncheri yane Everline Osero. Oriabo igoto kubwatira na korwa sense moye bimanyerero niga korokwa Joshua Auta toko ya chaka sentre ya bene korwa se county ya Kisii awase amateyemo korwa se kinyoro kya Nyabioto ward ya Sengera Bosoti ebunge ya Bumachoge chache ere birero gose ego sabobo konyi korwa se abasamaria baya airiyo bamokonyero umwana obo oyobeirega kurwara asege kabono munyaroko obo bw'emyaka 15 nebere nigabereka gotwara oburwaire bweri sangwa na boigo amauga asege kabono asagane iriego chikonyora obuwenia asense ya boindi nigo baburirie ondo bwate omoyebogo konya bega wesoke na kubakonya eliogo changa chibesa ijo chire chiringi emilioni ya $1.5 elio mwanobo abega kubweni wa umuriketo Mildred Momanyi na bakagotarerengeyo na gusanga nabwo amateyemo kurwa ekenyoro kya Nyabioto imeye ward ya Sengera Bosoti ebunge ya Bumachoge chache county ya Kisii nigo eganetyo bokonyi elio mwana obokonyora obogwenia gwetera omochando bwelisangwa amona mauga uyo abeire gnoro ase egeka egetambe bono kurwa renge emyaka ebere goikabono iga aikire emyaka 15 nebere ase abeire gakogenda ase chinyagitari ase kurinde bono bayereirwe no mochando nigo omanyirwe gwetera ase abanyagitari bunangina akwerera. She's now 17. Abwate myaka 17. Atakire ko ba form 4. Mbona go chikokora matemu aye kirasi sana Isato. Aya bakoroka nga KCPE. Lakini yabaire challenge kilagira tari gutuka kirasi me matukonsa. Oburwire bwo mwana oyo iga yabwa chake bere bakitatu. Ali twacha akoranga muchanda nora. Yani gacha no muchanda bweri sangwa rende titwachiko gukumi mona kilagira twensinto kinderete ebintu bune bya challenges tiri sangwa tukabwanga na bie biko sebikale one binde biko soko mubere originally byarenge maka ebiko samba li sangwa gotoko gwoka bya kero kumukwanira tari ko iguse ngenjo biko ichureme bitichete bona kero kumukwanira kuri nseme yokobe tari ko igubya ikilagira bitichete gotoko kuna matuka kona kwenda bya medre bono mubere byansiga goika nseme yokobe goikaiga nonya nabo nigongina akwerera omochandorio omwana ya gwetera ekeragendete komenya n'oburwaire obu apado gabwata mainaria aya bakurunga milkitete kogoka kwaya tikwabete kurungiane kawaida muna abana bandu bakugoka mochando yoro samanyinga nandoga kuna mauga na kitogo tebranga kyphosis igonga mauga na kune tukale ekagerote bana gutara na kiate banera gutara ono ege kuba nenda kubeke kia enenda ebire tatabe bibwata ine biramo anturiko rase endere turiko rase kuba kere bibwata ine yani bire intact medically bateto balia baringo rende bakamanyete mangana ayo bari bakijabe bagateba bokoro ku haimangioma kara tuira na Kenyatta bakuburuka kyphosis ase omwana zipora nigo aganetie anyore obokonyi iliabwene abebuna mwanonde bwensi ilikiranie endoto yaye yokoba umunyagitari bwokobara. Ningependa kuomba anybody mwenye ananisikiza sai chochote venye utaweza kunisaidia, najua Mungu atawabariki. Hata kama ni Paul Simbarati, the governor of Kisii County, hata kama itamfikia na kaa atakuwa willing kunisaidia, I'm ready. Ndio ni lead na normal way nikweka watoto wengine nigo baganirie abantu bokuganyo okuya amona barayi bonsi uche kubabwatesia elio omwana zipora abwene nene bwiriroba oyo kurukuruto kakia tokonye omwana yanyare ko konyora chibesa arwaririgo kero korangera chibesa chitakire ero omwana yarwarigo
awachire chibesa chinyinge ngo imagine yesira ranga teko nyarikana 1.5 m yani 1.5 million ndotake toko konyu ekiagera kogenda Kenyatta na kugira na chibesa kogenda pharmacy na kugira na chibesa mwana uyu nari school KCP agochikokora unagochikokora KCP ni maite kogenda ari school even with such a problem kulingana na magisi yakonyora andari kobera kirasi matukonsi kwenda ari school agoteba tegete gosomera Limuru Girls na Kireri Girls ejibire na chiagoteba ona ntubwa tie choko kwenda Kenyatta tima tie chia Kireri na Limuru Girls ngaichiro chakoru lakini ndese nyentonga afya nere ntangani nari gosabaga ki musani onde bwansora abe ontegerete bunantegerete iga ne gokonya konde bwanskoro asinya sara gusuki tutashukuru sana egere nere akore rukuru Kenyatta amatemu November ngo chakare omweshimiwa ite governor Simba Arati omweshimiwa bomachoge chache omweshimiwa Alfa Miruka andons kokera muikire kusaba sani baita banena abandi bataka maiti aya tugwetira abatware ko tingo soka batebanga I'm so desperate elio omwana zipora guchikwikirania endoto ya yokoba umunyagitari nigo kugani kwayo konene kurenga omusamaliyo muya anyara kubaga wesokia elinde anyara kubaga kubakonya konyora chibese chichibolete echichire chishiringi emilioni ya monu gutaisano elinde lyo achikonyora obogwenia bwangu amenye buna mwana onde bwensi ngolipotelya egetaseni kya Ndizi TV kuruga iga asensemo ya sengera bosoti imeye bunge ya bumachoge chache county ya Kisii elitaliane Mildred Momanyi Meamo na umurike ito Mildred Momanya se oroboti ururikira na korwese county ya Nyamira nigo obose obwenki na boigo bonya bwa moro atancheiri bwabere bokaine kigwa asekeranga giguru ase chinsemo au anene ase wodi ya Amayia ikini okeire irensemo yo brendi okora obunyabyo butindi obwerete amarua manke goiterwa na boigo abakagerwa gukobekwa byara gukwana segetaseni kyabanyanyimbo kya Nyamira omokonyi bwo commissioner asensemo ya Nyamira South Florence Obunga nigago kerege tamkereke na tana nigo barachi kogendera gokora obunyabyobu eryo koine kyabuna amaruayo abeirega kwera ase chinsemecho nigo aborire abali bonsi bakuonia marua na kwenga bagotigari morioka so ntari boni bachikwimukirwa egetamkerege tindi omurike itonde mo Stephen norobotyuru amarua tanchiri nigabeiro mochando bwege kase binyorobire me sub county ya Nyamira South Maiga yokwegwa chinkuma n'abamenyi nigabanyanyimbo banyamira batwara omusako motindi asekenyoro kya monga kigotoke wodi ya Amayia obotuko bogokira rero Madam Obunga Florence, the Deputy County Commissioner Nyamira South. Jana usiku tulifanya operation ya pombe kwa area ya Amayia Division, West Mugrango location, Bomabacho sublocation, Monga village. Tulipata ujumbe kutoka kwa wananchi ya kwamba kulikuwa na mtu mwenye alikuwa anapika pombe. So acting on that intelligence tulipanga operation nzuri na tukaenda huko usiku saa 9. La sivyo ningependa kushukuru wananchi wetu na sana sana police officers wetu kwa vile hii operation tulianza kitu saa 2 usiku. Tulikuwa tumetuma askari wafanye wrecking alafu tukaingia baadaye saa 9 ya usiku. It was very successful and I want to appreciate our officers. Varia bonsi babwatwa ni serikali yatebire ne chiko bairere getambo kirukeri chiko elio kobeke orokererio asaba engibande. Tulipata pombe 85 liters of changa. Pia tukapata 640 liters of kangara. Na pia tulimwaga 960 liters of kangara. Pia tulichukua apparatus ya kufanya hiyo distillation apparatus tulipata katika hiyo boma. Pia ningependa kuongezea ya kwamba huyu mama Lilian ameshikwa mara nyingi sana. Tutatafuta zile files zake za zamani tuongezee ili hii kesi iwe na uzito kabisa. Serikali nigo yarureire okogenderie mesakeye eliokorwania amarua tancheiri ase binyoro. Kuripoteria Ndizi TV kurueta seni kya banyimbo kya Nyamira erietariane Ndemo Stephen
Muyamono ndemo Stephenase oroboti ururikirana ubunenjire moyo gokinia rigesa nigo abaremi korwase chi ward chonsi meye county ya Kisii bebirengo au litkurya baba gusangirikana ase skuru ya secondary ya bamura ya Kisii eryo konyora amaegerio igoro yebimeri au naboigo embusuro nomurobire beto kwarganiwa ne serikali ya county ya Kisii kobwatrana ne company au echuchitenerete amangana yoboremi asabalimi baboliwe kwene kyabuna kumanya liroba eryo gosimeka embusuro ebwenerate asogokonya gukinia rigesa umurikeito diponasanya na manki abalemi bebirengo ao kurochi ward 45 imeye county ya Kisii nigo batwara umusangerekano bwokonyora maigerio igoro yoboremi asoko somia balemi igoro ye ebito biri byonse bagotumia semo gondo koro kokome kishwanga abalemi baito banyorire rigesa rigiya korwa seme gondo korwa se tugete nonya ne kinsunzi meya maji tukoria rero aiga Kisii High School twarose tiumoroberia wogosomia abaremi aba bande n'abaremi b'ebirori awao na ebi na pakaruko tukino ani Chinswe hospital abaraiga etwabwatiranite ne company awao bado gosomia baremi company chirororo chiokoros chimbegu chebimeri baroro anene nigo banyora amaigerio yokurenda na kanyora rigesa rigiya asebamerekera okorengwa kwiriroba elio kwenyorera ekemerike wenerete elio gutwara ogosemeria aserigesa ero lab ekorwa se company ya OCP yogopima riroba rieto twagendere goteba igoro ya CTT no ere Kisii skuliga mpaka enderete gupimira abaremi chisambu chiri chikaenda kuba collected na technicians bakubwaterana na county government staff ntobwate chikampani chiokorosya chimbusuro no chirega iga chichire represented na Sidiko na Pana Pioneer na abandi bali bakorosya mariogo yokugacha endagire yekaro ya mire buna osho bakorosya riogo yokugacha endagire ri yage sirukul mugondo na mariogo anda control ya makonda ya mugondo na amariogo ariyo korosi amine goite ubi mugondo weeks abasomia abaremi yechimbe kwawa naki mbegu kiego okora buya asigete nande nonyerere gesaria engakiringa umurubiri yogokorekana limo mwaka okwariganirwa ni county ya Kisii nigane no legosegeta ogusirie nchara na korokia engeria yogokora uburemi 20 ekoba kero mwaka na antore negesio koba ababwatani ase oburemi wakikisha ngachi company chons pichira chikorosia mariogo no chira gosomia baremi igoro ya mariogo chirichigo chikoreta mariogo yetugo no chirega paka bali bakorosia chimbego buna alta no barega boigo nigo baruo koboria gukubwatira namo buna baremi iri banyare kugenderera busyo na guchengera engeri engiya abogo kora kirinta anyare gukora lakini na inje nabongo kora kiriuta anyare gukora lakini togo kubwatira na twensi yamo nabo togo kore binto bikorora kana bigo saseria sense tuachire amo buna ababwatani yao egere tubwatana mekono tobeke chinguru cheita motogoro kanga sina cheese edito nyare kungusa mutwe tonyore production tonyore ndagere iseine tokuria kwanza neye yakobe nyinge goitani tuire tonie egere tutenenga simiu gosangane getaseni Ndizi TV omo director bubolemi bwe county ya Kisii Nathan Soire nigatebanga amatukarbosyo mbachiko gendera kwarigania emiroberi emiyabune yega elibanyare ko gendera koena no basemia gochia sabalimi basomire chisemo awa na engakini ebichimoto naende torosia masomo munayo tonyore libaga toya bana baito libaga yoso kuripoteria egetaseni Ndizi TV kurwa se skuru yabamura ya Kisii elietalia nendi pon asanya
Mbia mono murikyo to dipona sanya ase oroboti ururikiranu ase tare ya yomrai wense Dr. William Samoei Ruto aborit koria ankyo ase orogongo rwa Gusii nigakagire goikirana ase nsemo ya Sirunga asogo chakya bene obwagati bwe Industrial Park ase ensemeyo okwana chingaki chiomeroberio ya mariganyo nigo MCA bwe wodi ya Bugichora George Morarabuga abeire ga kumwarigania senchire ya bene Ruto na tabuna omoroberio yobo bwagati bwe Industrial Park no chikokonya amange na se county ya Nyamira anene nigorachie kwena na mabaga yemeremo bochiase abasae aso kubakonya kwenyorera engeria yora bakonye asama tukaribusio Bageri kumkaribisha rais wetu wa taifa Dr. William Samoei Ruto huku Nyamira and especially huku kwetu Sirunga katika wodi ya Bugichora. Tuna matumaini mengi president akikuja atafungua, ataweka jiwe la kwanza la kuanzisha utengenezaji wa Industrial Park ambayo tunatumaini sana itasaidia watu wetu hasa vijana kupata kazi. Kwa hivyo mimi kama kiongozi mdogo nachukua nafasi kumkaribisha rais wetu ili atusaidie kwa haya maendeleo. Nabasaya buba bete bakorwa chibesa cyabo ase company ya ya First Choice abune nchira ya moyo chakonyora amabaga yemeremo asensemo ya Qatar nigo bono besokie na kwemrunganya skiri baganitie koiraneriwa chibesa cyabo magega yechire cyo gutaikirana amange Vincent Onancha nigo atwariganiretie. Mimi niko na shida zangu. Nilichapwa kwa ofisi wakaninyonga nikachinganganya kuumana. Vile nilikuwa nimesikia uchungu yote, wananingangania simu yangu, nisiongeleshe familia yetu kwetu, nisiambie shida zangu. Haki ya Mungu hata sikuli, ninalia tu kila wakati. Munisaidie tu, wanirudisha hata mpaka Kenya peke yake nifike kwetu. Ngati ya basae au baligire mremo ase Chinsa Chisiko ana senseria ya Saudia. Asenga ke mogati ya basaba basubati nigo benyoreta sabe kibara senseyo ya Saudi. Naitwa Nancy Zawadi ya Rasa, nimetoka Bomachoge. Kuna hata kukula, hakuna maji, ninateseka huku ndani. Mimi mwenyewe saa hii ni mgonjwa. Hakuna hata dawa yenye ninapewa. Tusaidieni tafadhali. Tumekaa kwa muda mrefu kwa ofisi na kuna msaada wote ambao tunasaidiwa. Tumekaa hapa chakula yenyewe hatupewi, tunakunywa maji ya chooni. Kulengana n'umusao yo musubati kurwa bonchari county ya Kisii nigo airete mechandari gwetera anene akerarenge Chinsa mu chicha Saudi maiga yogosie ke masatarenge ko gwano nyene ndagere eramo n'abasai bande. Nabati shida si boss yani. Nchino mumurabu boss yani. Ati tukomba hata nichinguro ngatamera asobisi. Kerona atama asobisi gose ninyoro bakoni kanyora bakoni mbuyo. Obisi yege twone tikuna kenan. Una nchengo nirina kenan. Kerona nyora ngoni ritogatebi wo. Omukenyo ndebo nchukurwase boss yae. Aira ne maybe asenyombeyo kusaira ne sobo Kenya. Bakamburi metinyerenga na kurirenga batebi saba. Bagantebi onye wakori metinye sabo kuyaka ni ticket. Mbando chene chibesa na chitena chira chujukero. Wikiro bisi yego korwe simi. Koro chibesa kama kubwate. Asonsi ya yuno nyana bogati ya basai bari kuligemere mwa Chinsa Chisiko ana sense ya Qatar gotrase company ya First Choice nigo baganiri kwiranirwa kibesa cyabo magega ye company yugo tabaira sense ya Qatar yemega ye company yugo tabuna yabaraniriye kibesa cyabo. Tujalipwa bado, ni ile tu mambo ya bouncing check ndio inaendelea bado. Tunapata check yenye ina bounce, unapewa check, unaambiwa ati inamejua after 1 month, sijui 3 days, check kawaida na kuanga 3 days, lakini sasa hii yake ni 1 month hivyo hivyo. Mimi mwenyewe personal niliuza pikipiki yangu, nilikuwa nafanya boda boda. Na sasa sina pali pengine pa kupata pesa. Ili cancel December. After nime cancel December, wakaniambia niende for 90 days. 90 days imeisha
So from hapo, so 90 days ili mature on tarehe 2 mwezi wa 3 mpaka saa hizi. I've been stepping that office karibu kila siku but hakuna kitu ya maana yenye wananiambia. Kolengana no mutenibwe company yo Judi Chepchirila ni gatebire bunabasa bwerane guchibesekyo maega yo gotanyora mabaga benne gocha senseri ya Qatar gochigokora emirimo. They're saying we didn't manage to take every person to Qatar as we had agreed and we had an application. Despite that, those who managed to go were 827. Those who didn't go, there were 1,184. The 1,184, 445 have been refunded back. Hasta no nyina bojudi atebiruna gentonke yakobisa ernare tayari goikanonya boswe senator eriko era igoro yenganijo. For facts finding niko tayari kukana wanachama wa Labour katika Senate na kuwapa kwa uwazi facts about our company na watu wenye wamerudishwa pesa sawa. Abasaya bange anana abasubati niko bagendretse koligema bagayemeremo ana sense ya Saudia kolende mbale bakoira na bakolera abande bairana nomugoko ayonsi nkyanda ikomi libolindribuna na sekiaya agokolekana. Ko reporter ya Ndizi TV litirana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Miamono murikeito Vincent Onyancha se oroboti oruro ikiranu dogotigana nayo muraiwense Dr. William Samoei Ruto nigagendrete ko bainekiriya bananchi bunagoika aikirania chira chiria betega ko bariera Ruto yoba kago tarira ensemo use county ya Nyandarua ase ogochakia okobekwera miwechpara au ase constituency ya Ndarawa nigatawuna babekirense mochibesa ejo chirachi gokonya asobwaga china boigo chichiro unenchire moyo koreta amagendero na boigo gokinia obonchoreria egatia yandamanki. Tumeweka pesa bilioni 260 ambayo tutatumia katika hizi mabarabara zetu. Na sasa tunakusanya ushuru, ndio nimekuja hapa leo. Hii barabara yenu kutoka maili 10 hapo kuja Subuku kuja hapa Shamata kwenda mpaka Kariamu, hii barabara tutatengeneza, na mimi nataka niwahakikishie mwaka 1.5 itakamilika, mimi nitakuja hapa kufungua. Neguo tunaelewana? Na hawa waheshimiwa wameniambia ikifika pale Kaka ipelekwe kwa hospitali. So Katondo, mahali inaitwa Katondo mahali fulani hapo. So na nimekubali, wacha iende kwa hospitali. Tunaelewana? Na hapa pia katika town yenu hii ya Shamata tuzungushe hii barabara ya lami hapa town ikae chonjo. Tumekubaliana? Na vile vile nimesema kwa hii program pia tujenge soko hapa Shamata. Tuwe na soko mzuri ambaye itatumika, na nimeambia mjumbe wenu afanye kazi na watu hawa barabara na pia wizara yetu ya mambo ya housing na market ndio tuweze kuwajengea soko hapa Shamata. Na hiyo soko ni kasi kidogo. Hii soko isingoje barabara. Hii soko miezi 2-3 iwe imekamilika, ndio hawa mama waendelee na biashara, tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Na tuko na barabara zingine nyingi hapa Nyandarua ambayo tutapangana na nyinyi ili tuhakikishe ya kwamba hizo barabara zenu tumezikamilisha kabla hata hatujaanzisha barabara zingine mpya. Hizi Chinga kiachibo Ruto nigabaga kugikeria oboturubani obwabere bokoene kiwanenseme kwamereria serikali ya Azimio la Umoja One Kenya askiria taona nigo batachwancha imiroberi yo kogendera nigabaganirie ababwatani kurwase umurengo wa Azimio ko babatoereru osego kore imiroberi yabasenchera ere yo botoereru na nene gukora chingwa na chokoreta obotoereru no murembe imeyense ya Kenya. Kenya hii ni nchi ya amani, ni nchi ya demokrasia. Ni watu tunafuata sheria, na tunataka watu wa upinzani wafanye kazi yao kwa sababu sheria na katiba inawatambua. Lakini mambo ya fujo na kulete vita na kuharibu mali na kupiga polisi mawe na kuharibu biashara ya wananchi, hiyo tumesema haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya. Ama namna gani jameni? Si namna hiyo? Kila mtu aendeshe mambo yake. Kwanza nimerahisisha kazi ya watu ya upinzani. Nimeambia wabunge wetu, nimeambia bunge wabadilishe sheria. Sasa mawaziri ambao hawakuwa na wanaenda bunge, saa hizi nimesema wabunge waende bunge wajibu maswali ya representatives ya wananchi wa Kenya.
Sasa nyinyi, mimi nimewaletea mawaziri wakuje bunge. Muwaulize maswali. Muwaulize mambo ambayo wananchi wamewatuma. Badala ya kushughulika na kuuliza maswali wa bunge kule bunge, mnapanga maandamano, mnaharibu mali ya wananchi, mnapiga mawe polisi, mnachoma barabara. Homona chebi no manene mathakome nigo acha kyabene omuruberio bwoko gacha chifal na boiga maskara yebi na asenchera yekerero asekegambiro kya Mandera gukwana chinga kyecho kome nigabaga gotogia ebitambukero biriya byabere bigwakwa nebigambiro ase ukugaya na amangana yebi na nigari ira yogoteba na nigo barach kubwaterana asoko ina kyobokorerio buyabwa beire bokorwegwa ase bigambiro anena ase ogotanga ogoichorerana kwebina. This approach broadens our perception of justice, accommodating alternative forms of dispute resolution that can often be more effective, more reconciliatory, and efficient when we become the solutions to the problems that we encounter, because at the end of the day, we know how those problems came about. The scale of this initiative bears tremendous significance. Establishing a local sub-registry will undoubtedly alleviate the challenges faced by individuals who in the past had to undertake extensive journeys of almost 600 kilometers to Garissa High Court stations in Garissa or Marsabit for addressing legal. Waziri bw'oburendi bwaime Kithure Kindiki nigo agikeirie ogoichorana kwobo kurumi anena se chiabi se chikoina na chi passport ose immigration obwatere na bwabeire bokoenekiwa ase ekerengo kyaiguru mono okwana chinga kikira nabo sio bwe committee oburendi ase bungenene Kindiki nigateba obekire ose nigarach kubeke meroberio yokoenekia buna obokurumi anene ase amagacho ye chiabi chindene chokoina na chi passport nyayo memucho Nairobi bwabeire bogwika omwerio asaganirie chi passport chibe chiko bwatokwa ase obwango kegima na nase chingaki chibwenerete. We had a problem. The Department of Immigration did not have appropriations in aid. It was generating a lot of income, but it goes to Treasury, and they are left there. They can't buy even a printer worth 100 million, yet they are producing nearly 20 billion a year. So we have got some appropriations in aid now. We are increasing the capacity, and I believe by the next, when I give my next public accountability statement in a month's time, I will have reports on where we are. We will clear that backlog, and we will turn, while the ID might take up to 21 days because of maybe special security procedures. Magega yo wetiye meremo na umo commission omonene wekiombe kerigeterete bango imense ya Kenya Revenue Authority KRA ani gobono Amfrey Watanga abeire kago choro na omo teneneri omo yabwe kyombekyo ni gairire libagerio lya yegi vimbuwa asalire ira yo gocha kubwaterana naba gosinaba kolemeremo bonsi eryo kwenekia obokoreri burobwikiranu. Of the Kenya Revenue Authority do swear that I will be true and faithful to the best of my ability and power in the execution of the trust committed to my charge and inspection in the service of the Kenya Revenue Authority. What it takes for this very heavy responsibility. These jobs look glamorous from outside, but in the inside it's different, but we can only assure you of our Watanga bano nigarache kwa muteneneri wekyombekyo ase emyaka 3 erebusio tokotekana nayo nigo omukansela bwe ogosomo chancellor bwe University ya Machakos James Moria abeirega kuboria aboroki wabonsi bali bagukora amasomo abakorwa ase University koli ya chinchera cyo kwenyorera emeremo egekogera nigo okonyora emeremo imense ya Kenya kwa beire akongu nigo ere kubwatirana na aboroki akorwa ase University yo nigo baganiria basae kwebwatania se amangana yechingenjo au anene obonchorera unenchireyemo yo kwenyorera engeria nabayigo kwegendereria. The purpose of this particular fair
it is to be able to create a platform for our youth who are going through the university program to be able to venture into entrepreneurship. Not just into entrepreneurship, but also to be able to export their services overseas in the form of export services. As we indicated, as a country, we are producing 800,000 youth into the job market every year, out of which we're only creating 100,000 jobs. We all need to put together our ideas, our innovations, our activities, so that we rescue ourselves and we have a better way of living and a better way of trading. And since the white collar jobs are few, as we speak here in the university, we have an innovation center right in the university, and we would like it to be made use of, so that as people graduate, they can be linked with jobs. Let us also look at services as a commodity. For a long time we are looking at tea, coffee, commodities that are traded with, but really we should start looking at tea and coffee. Tea and coffee as a byproduct, as secondary to the ababwatani bo bonchoreria wetania emieyemo kurwa sense ya South Africa nigo bagendrete no musangirikano bwo konyora amaigerio igoro yobotumeki bwechinchira chiekerero umurobiro gendrete ase University ya Zetek ime county ya Kiambu no murobiro rengete kuba obosemya bwechingencho au anene ogwekinia ase amangana yobonchoreria nigo ababwatani abo baboliwe kwene Kiambu nkorigereria bare aliabwenerete yokuba bakonya barabuo ase ogoska mutwe anena samangana yobonchorera no botumeki bwechinchera chiekerero. And once we do that, things are going to move quicker and faster. Because I don't see why should we create all these barriers towards each other. To resolving issues of employment. And that's why we think it's very, very important for you to be able to learn and see for yourself practically how exactly does it happen. As you seize this opportunity, when you go back, do something different. As you step in the market, as you listen to the big grammar, think, what am I going to do differently? Because this will build your legacy. These are the stories you'll tell your grandchildren. What about your na rogo toreta omwerio bwa Amayia Chinsa Isato asenchera ere yobwikira nungo wakirangambia muna sogo chora ko bananche na basaki baitu bari twabwatirana kwene kyabuna mwana wekeire na barabuni gonko bakirangambia muno yorabuna semiro birionsi ya Ndizi TV na bagotonyora sensemo ya Facebook wetara Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na so mutandao Twitter na bagotitwetera @Ndizi TV News eri togendere gusanga na boigo kwemanyia amanke Petronira Mukeira nero ine kyachibicha niriogi chiago ikeire na baiga sensemo yimenyerero nigo twabwatirana nere Joshua Auta na ncheretere ne Everline Osero twara oburigere burobya na boigo obotko borobotoereru.